Ibwega murithiri wa Meru TV ugorobonge bwega bukathabura twina mbere kwa twichemanagia nawe kiri metha yetu ya ndeto na nkirigagira ati makura kuthithite na mbere kuraitha uri ugorobwa kuthithite na mbere kwagira na gitio kinene bitugire nkuwa twegeni kiri metha yetu ya ndeto kawethera bambeto ya nefabe na zwa kimathi chietu tugachemberia kagitania ka gatwamberia na chemunini wa governor county ya Meru mutuma mtethi arethiritwe kinambere kuigwa kendera Meru bonthe ma kuigwa bena thigo nkwembega na kinya mwanka uyu ritwe ni tharume bemwe Nyamurungu arethiritwe kinambere kwa gitumiria ntumiri ya wendo kiri ya Meru na muno nkurukia kinambere kuigwa kibeta mbetwa gutigira ati bakwinambere kuigwa baikaraga na urumwe kagitania kagitani waku enethiritwe kiromba tongura bonthe kuigwa bakiwatanira na ikengo bakainambere kuigwa bakirithagiria Meru ira yethiritwe kionekana taka mantu mayo matathite bwega. Mwandiki wetu wa Ndeto msimu itonga no gutwambire na ripoti ino. Ntukwe narua Deputy Governor wa Meru Jawe Isaac Mutuma Ntoithinkia nomberite kumira aria kwaragia ai kanisene imwe ya Methodist na omba kwithirwo akiendera Ameru igita riri riega ria thiguku na Christmas injega ona mwaka jumweru tibu wake atiuriritwe ni kugwatanira na atongeria bangi ba Meru baria bombite kwithirwo bakiuga thiri no mwaka icugwe kwendera antu ba Meru igonkwenjega na celebrations itharimine mwathani tukithiria mwaka yo 2024 kuuga itharimo bia mwathani ebiethire biena antu betu bonthe ba Meru ona cionthe na Merry Christmas and a very prosperous new year bayarembwe mwaka yoyo tethirite yo mwaka raisi mwaka yo mumo kria Meru ntere cionthe mantu yethirite yaumi kria biashara mantu ya maumo kire religious leaders mantu ya maumo kire antoba siasa mantu ya maumo kire civil society mantu ya maumo kire akuru banjori cheke mantu ya maumo guthiginya kire antoba media mantu ya tethirite yari raisi kire antoba Meru na general lekatuwe kinya kire akenya tonto bwa sababu mwanya including economic wethira ire njumu anto betu ba Meru kandi boire ibibetwe komba kwithira manto yara tukurukirite ta community yetu nikenda mwathani aturitana onto bomwe kana bura bongi nonto of late ibibetu akuru baraba ume na atongeria betu ba Meru bakiwa Ameru ne bakwenda utirimana ne bakwa Ameru ne tutirimane twaranirie turi amwe tucokanirie migambo tucenje ni mathuganio twitikanirie ni na twitite tantu ba Meru akuru batene ne bawire muci wi akuru na ndawa akuru kinya akuru barikuo yote uya nderi na itokuona yaka akuru ba Meru bamenye statement yu na iba kwendo make it into practice nikenda tuiria nderi ya kwa Meru etugiria tuinde turi amwe nikuwa mantu yari kuo kiri utongeria bwa Meru kiri economy ya Meru kiri kinya direction ira tubatire kuyukia ta community ni batire kwarirwa kwi mukuru wa kwetu na aranjia Teresia Igembe aua kababia biutrimana kiri antu baba ume bathure ne batitrimana baurania ne atia burere ne atia twitite Ameru kagita gokinya gwataniro wera bithirite nkiariragia ta deputy governor wa Meru kiwa ninkuona wave nene yiyite ninkuona ruthingo ru nene ruyite rwa Meru ru nene rwa ngwataniro ruthingo rutimenya kwa kana kuunwa ni muntu kinyoriku ruthingo rwa mawea mantu ya meye yite Meru na kuundirira antu betu bakanwa
Don't give up. Don't give up. Don't give up. Kwina utwitite kwibyo mwathani atwithirite mbere yetu na mantu ya yonthe yakarikite komba kwithira nikenda turuka metho kantu ba Meru twambiriria wita kiri future ira mwathani wengwa atwikirite bantu ya ngwataniro atongeria ngwataniro katukawatanira tutena option tukaria kuwatanira tukathira turia moya bia ilazima tuwatanire tuike self ambitions kando tuike self political or economic interest kando turia atongeria barabatari akuruba Ncheke atongeria ba makanisa nituthikire sauti eu the rallying call eu ikuya kuma kiri atongeria betu elders betu bratu eteshima sana tubere bakutuonia njira na katwatirimana twarie nikenda tuwa nina twitite no twitwicie nina tumite na ina turi niboya. Merry Christmas and a very prosperous year 2025 mwaka yukethra yuina itharimo bibingi bya mwathani wetu Jesu Kristo niboya. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi ndene ya mutindo wa Jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Iboya nuntu bwa riboti yenu na njira inkinyanire kuna tukithira mbere na thero chetu no arenwe mujumbe wa Igembe South ethire tukina mbere kwa kigagwirane kiri kuthikire mirandi muno ya waka barabara ethire na mbere kwigwa kiambagirwa guntuko na arende ntubobo bwethire tukina mbere kwa bukia mukagiro na nkero na nkena ne akariba guntuko no ntumurandi uyu kaina mbere kwigwa ukibagunaga bantu ana na riboti ino tubanganire tune murethi baba. Na ngachokeria President William Ruto mkatho na nyamuno nondo nombite kwithia bakikishira next year akaomba kwithia nekera mbecha ikenda tomba kwithia tukithiria ngui ya barabara yenye na barabara yethiria ngui ndina witikio atubetu ao biashara ibingira irombite kwithia cikwama ndene ya thiruku biashara iyo ikaomba kwithira ikiendelea bubwaya wanesa siku so no mukamba kikishe ngui kuomba kwithira ikigarete ikibwa wanesa siku. Praise be to God. So butikete bwina wasiwasi nkarita ngui na narora yombite kwithia ikithuka ringi inya nao tukomba kwithia tukirekebisha no tukwithia twena mabishano amaige muno na the former contractor inya before etikire tumba kwithia tukiuria subcontractor no tumba kuligana ndasukumire President William Ruto kende ya thirwa au yaomba kwithia bwira bora twithirite tukiaria mantu ya barabara kuntuku na tweta ntukwira ari au no muka contractor ombe kwithia kuma barabara contract ethire na mantu amaige no to dairora gusainira contract ikwethera kwena processing omba kwithia ukithia hata before o terminate contract lakini kutomba kile tomba kwithia tu terminate contract na kwa tuwekare watu wasukuma contractor ikienda omba kwithia subcontract ki contractor unge uroka omba kwithia akithithia barabara no ro ina potential ya kuomba kwithia akithithia barabara no tumere mtu atongoria kwa Yesu asifiwe. Praise be to God. No turimo tu atongore kwa atongore bedera bena interest muntu getha uina interest ya kula lakini utina interest ya mwananchi naike tumbidire tengira mutano yo kaita kao ndawangara eta contractor next month tutubati kwenda tukibishanira mantu yau tubati kwenda tukimenya ni hata mwananchi wa kamba kwenda eta kanonto wono pakete tractor cia kuumuchi bairo muntu wa kurera opati kwenda wari tire machine cia kuoshia na oshia mutetheri kurtangwe kuntu kureko kuntukungu lakini utomba kwithiro wike ni muntu uo muone bro mwendete na dairora oteseka na we na inyeu utigomba kwithiro kithithia ngwira iumba kwithia imutethia Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Nigutika nkiwa au tegwe muntu ndina thina nwe kankuruta ngwira baubu bwane kere mumba kwithia kiburutira ndibutongorete ndi mubunge wegembe sawa Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Mantu yangu mantu ya TTI ya Kidani. TTI ya Kidani next year.
inye yono monka mumbe kwitha nkithirania mantu ya uno nte kwenda kwitha nkiaria mantu ya Technical Training Institute ya Kindani ringi nonto Kindani thayo ne batu kwitha nana lakini ite me kwitha nana nonto Kindani Technical Training Institute institute ya ndo baadhi wake ne institute ya wananchi bonde ba Kenya na wananchi ba Kenya kenda bomba kwitha bagithomera araura no monka kwitha kwena ngundi road network irora yo kinyanto monka ke institution ireko irora lakini uti barabara hiyo bati nkabo hakikishira next year tukomba kwitha tukithiria mantu ya barabara institution irora ndero mantu ya ruiru kwendekana waziri wa ruwe no kuma igembe South ko itwarire no nambira ampa bwao ya kuanjiriria u ya 12.5 million naomba kwitha eme allocate inga Technical Training Institute na tuendelee tu akaomba kwitha yetu tethiringi wikira ruwe kuntu kuriku ibwega nako kagitaniaka kana karike thiritwe kinambere kwa gikagiro bantu anene nako kana kaiga karataka kariganiritwe no rende gikundi ya Seafood Kenya kithiritwe kithinante cha kiangunara kithiritwe ikiguna kana kaiji na mantu kana mataro mwanya mara maombekia ugatetheria kuthina mbere na muturire wako bwega na ndeni ya muturire wake ibotino tubanganitwe ne mukiri wa Nkonja na rendekana kakaye kakaria kakatianiritwe ndikundi kia Seafood Kenya kiteka kithirikari ni bayukiti Kenya kakwaraniria na naba na kuba mataro na werero bwotoro tanto murume na kaita kara bayukiti Kenya kabakuati mwana uyu atebati kuteanirwa na ende ni boyombe kwithire kurwa kinya kimathonio enda na bambere beta utanwa tuberete mantu ya mingi ya affecta mwana mwiji no tubwa itonete ndiguru yetu tekmero ake kinya ndiguru yengi onde ana babyeji boka yakaba kurira nchobine boka yakaba kurira bangine ne boka kija yakaba kura kemutorere so itiro toronere mwana uyu ora ukura tubwe kumureta kenda tumwitana mantu ya mainge ya kwa oja utamwana muthaka psychologically mtu mumba kakibwari down ni right na kiriwe non tai bani no liba tele pedro I strong so ria kona that strength in every aspect theo akaibwari threatened na kuigwa threatened inaona ni mwili wa kwawe na njira mwanya no withdraw no watu kinya stress kana depression ora kanibu no windia muno na kinyo level ya huu kubuingisa na kukaingia ya mtorete kukava kunekera dinasi ya ida simbi ana babonde bayeye ni ana barabate kinyeti kaita kotano na indi ne bartani manto mwanya no to mukuri na njira chionde nekenda mwana uyu agikura ora gukura kenda gitonya rutanone ateketa kwira kwa DC twe mone DC no na ndigiri yawe twe mone DC no thomete na ntobi yawe tute ko mwe rai ai DC bazo mwe muthomi no we rai ana nyomera so ana baba itukwena werigiro tukoma na ba professor tukoma na mandagitari tukoma na ma engineer program nyingi thithitwe ni Seafood igatuteithia gukiria ntwarume yonto atarume bake ya kusoka nyuma family kawa community kawa na kinya kanisa yonto bebelekani yuria yuati mtoboromo no kiongo so kiongo ke ya kwa kainya mwiri kionde kwa wiki so kedira itu kwenda guteithia muno community ke rwa ina mawaya maingi ikoromba tete na mbere kugiana program nyingi ya igi cia ku empower the boy child ituyegembe mantu ya kubwamira ikwetha kwi very common ana babyeji babeta kubwamira iba batumia ba child labor lakini twageria kuboneria kubwamira abo iko kwa season ugatura kubwamira mwanko kwe waendelea kuthoma so iyo tubarete tena arua nikene tubaitana mantu jo jonde kinya watho gatonya biashara chemera tonya biashara chemera umutu thomete we mutu ina bingi tegemete nikaya biashara chemera igakaya kai guthuka jare kura ina thineu uketha muntu na kumbo tegemea gitu kingi kira enakyo Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri Nkonja atongore Meru no bathite na mbere kwego bakinjiro gutigira ati bakuwatanira kengo gucokia roye mukaro na rende atongore bethire tubakiurwa kwego bena urumwa kengo gutigira ati Meru ni kuthina mbere bora gukubatara Jeff Wagituma no wewe na riboti ino
nyuma ya atongeria bagisiasa kwambiria rwaria rwa kureta Meru amwe nikenda ikethire kiaraniria nikenda ikethire kijukia murengo jungi jwa gisiasa nyuma ya maitia na mena makiri kaunti iji na ndi atongeria Kathumba kuma gicigo mbunge gya Central Imenti o amwe na South Imenti ni baumirite na kugwatanira na miario iji kare ninde gurubu ra atongeria ba Meru boto en direction nonto gitaruke gya sinki twinde turiku ana bakwira gitarone bokoro baburare na otha imbirare na thina tugeta gwa account kwa Murungu na mbere tutireta gwa account kwa Murungu so eni ura gitaru giteturika gitonyithia ruji so ndenda kwira kiraito Murungi uju na ncoke mbere Kathuri Murungi na araba kwariria batetethia. This is the high time no ntuthirikari thuki national na county level ibeje aja groundine na Kirimango cine na waigwe bobo turienda MP betu bonde MCS betu bonde na tutongerwe ni mithikari nturi na bakiraito Murungi rine gitara gweka differences cia tukando tugwatanire batu tugwatithanie Meru ande Meru tekai njarene njega teo manto beto teo ma kabwe na aza ibo karibu ega no ntubotongeria burabwe kundene nkurukia tongeria baba ni bakuga kaba kinya Meru iri rutere ruregani na thirikari ni untu kwa miaka iri bakigwata thirikari mbaru bationete witi na mbere watweka position ye ukendekie ni oto tutethekaniyo watweka tutethekaniyo batwe twe Kenya Kwanza nonto rentore arwire ndwene na monone kenda Kenya Kwanza echindane ene Meru na nande twene oteke tukuona inde tutujukwe gachaguo benga nerwe na rentore nonto rentore kenga gwa nonto boga chagua tugachoka no ibanga bakugwa twete gachagua eze goko twagage into tweno enkorokie tweke Ruto na twethira tutukobiona inyo opposition ni mbega atia nonto gatega naru aite bira binene batu toringa kura bira nenkerwo opposition ira twaroja nayo kwa hiyo kwenda kwera William Samoei Ruto batu as a Meru community we are not happy ni ara kinya atongeria baba baugite bakagwata mithikari nturi mbaru kwa gavana wa Meru nyuma ya utongeria bakawira Mwangaza kwithira bukithinia Meru bunene tu support ni chambe te sawa no nto Meru netete njira na twaraga go support nturi Meru yetu ikathira so mheshimiwa tu nyuma yaku na tukwendelea go support kwa mbere ndiria mithika thithirwa kamite ku investigate ndene ya parliament ya umire ya ugari tora mithika ire thitheru ja bamba buraigwa jau bajaire ndira ministry cia thithirwa rating uraifa formete ministry ya agriculture nio yari number 1 ibona jau na ina ta mwana omba kuma na sare number 1 ageta kirasi 1 akerwa atena kanya bote obagusi bwari aju niare nawe mithikari nturi akiaria kiathone mwanya augite Meru nande ni thomete kithomo na batithira bagicokera makosa bathithite gisiasa utongeriene bubu bwa William Ruto. Our 800,000 votes must count and we are now clever more than before. Tulikubali tukaamini. Sasa madharau ni tele. Sasa sisi vitu inapeanwa hakuna kitu tunaona tukiongezewa inatoroka. So I want to tell you, tutakuja kwenu, tutawaambia heshima ya Meru lazima irundi. We shall work day and night to restore the glory of Meru. Na hata kama wanatudharau, wanafikiria hakuna pahali tunaweza kuenda, sababu kitendawili wamechukua, Uhuru sasa ndio huyo wameko naye. Let me tell you, the future that I can see for this country ni kwamba heshima ndio itadetermine uhusiano wa sisi wa kwenda mbele. Na sisi tunataka niwaelezee Januari ifikapo hapo mbele tumekubaliana at least wa Meru wote tutaendelea kuongea tukubaliane ni vipi tutajipanga kwenda mbele. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Iboyaga na gikundi kimwe kiambe umbithe kuma na arantire cia kirua na ari kuma guntu mwanya mwanya bethirite bakina mbere kwa bakirikana mo na kurutha mucemanio wa uthi na mbere ara bethirite bagita kinyato ngora bathure na kura kengo baina mbere kwigwa bakigagwa bora mirandi no yomba kwigwa ikinyana girika na gutethia akari akiwa mutegi nawe na riboti ino. Ayuthi bakirwa na ribaruthite gikaro na mubunge wao Mugambire Ndikiri kenda kumunenkera mendekithia mao mana makoni witi na mbere bwa bure. Bakiaria yuthi babi bachokete nkatho cha mwanya kiriri Ndikiri nontu baguchwa kanya na kubathikiria. Mbere mugucokire mheshimiwa wetu nkatho mheshimiwa Mugambire Ndikiri nontu bukumba kumwita batuja vijana mbo tuthikira na achiumiria na achiejana eja tuthikira. Mbere mingucokia nkatho nontu bwa mantu ja mingi jara turaithara twina jo tukajona ja kiariru antu baba ingi mantu ja barabara maendeleo goja mingi ja kerikana tukaria ndwari terekene lakini thai mheshimiwa kumba kwija atweresa jo ndora jeta na toimba kwerewa barabara ini mwira tugaici yawe kethro akiurwa chakiurwa ichawi tithithite tweja kuminyi muticiana pamecha chonde na kinya barabara ire ariririe mantu ja gwikira rami kuma mairi 10 gwita kuma na njere embaria tumushokire nkatho muno nontu auto promise project yu bandu no endelete kumithingatira na kinya barabara ikuma kirua gwita gitimene gwita monka site kinya yongo no endelete umithingatira ko soon tukwirigire kethro kiamba area tukumba ku raise issues na kumba gututhikira na akumba kueja na responses on the issue stima ibwega nontu. Personally, I was one of them who advocated for stima. Chitochi everywhere, and thank you for answering us, and thank you for remembering us. So good to transformers 7. Akiaria mubunge we Mugambire Ndikiri na ugite kuthikira mendekithia mantu kembithi baba na we ari tayari kubarutira wira bora bakwenda. For the first time, ngona youth bara ba committed kwaria mantu ja development ti siasa na ro tutiraria siasa ayuthi baba banari kiro ward. They are concerned about development. Na bakwerewa nande what a member of parliament athithagia vis-a-vis uria county government bwire kuthithia. So nkugwirwo muno tukwaria mantu amaingi, tukwaria mantu ja family, tukwaria mantu ja concern ati mikarire yetu ya ntubaburi family cietu ana betu bakana kaiji ari betu machukuru jetu tukwaria mantu ule tukwenda chukuru chetu ikara nora community ibwiru kara miaka 50 ejete na ndiwi committee mbere ya ana babo ati tukaita ngwe pamoja nkabathikira na nyaba kathikira na ndabera banjukie taoni ithe wao na eu nio nkathithia. Thank you. Ba kwerewa ba menya boli tumba kuthena members of parliament batano no mwake at a time na this time banengirete that opportunity angwe committee this youth nkaita nguge kuringana at least some of the expectations ndomba kola kurikia jonde lakini mwathani embere na tukarete akwina thirikari mantu mengi jara tukwenda turetu eburi jaga kareka undi atigane na siasa cia nara rugirene ndi atigane cia nyi cia county tinanja nacio ndina siasa cia kocha buri maendeleo ya buri na tukaitanira ngugi na muntu ro gatu support maendeleo jetu jaburi. Nkurukintu kembithi ino ni kathite Ndikiri nontu bwa maendeleo mararuthite gicigo mbunge giki kia buri na itukumucokeria nkatho nontu bwa youth empowerment program iria chumbite kwithirira aja buri. For instance, the ujuzi mashinani niumbite gutethia ndukembithi ndene ya buri. And thank you for the great job that you're doing in buri. Personally integrate on the part of schools the development irio thitetie ndomerete Ndunyu primary and wacha nichukue fursa kukwambia asanti, you have transformed that school. Kuma wandine kirwa na riki shugumbuge kia bure ngiripotera Meru TV yokambitaga ki mutegi arithi kuma ntere cia mara ibethire tubakiromba thirikari gutigira ati ni kwina mbere kwigweke barutanaga na kubathomithia mantu makone na nchancha mochenya mochiandithia ore thirikari ithiritwe kina mbere kwibangabangania gutigira nyamu ino chionde chiandithia ichiko ina mbere kwikine nkagirwa nchanchamo. Murimu wa Mbogo nawe na riboti ino.
munini wa Chibo wagatue sublocation ndeni ya Mitheru Emily Mukwanjeru na ureti antu barabarithagia mburi amwe na ng'ombe gutiga gwikira siasa nchancho era thirikari nene ikubanga kumunta nyamu cia ndithi akiugaga yina kiguni kinene kiri arithi ba nyamu ino cia ndithia kwa livestock ofisa ula balungamirite na bakina leswa pula ng'ombe ka mtwa na pula ndabari ka mtwa nayo antu batia siasa untu ng'ombe no kaikutina mbere gukua kato kwena mtu enashaka na ndawa hii kujite kumutano mtu na jakino na livestock officer akina mwelesa akina mwela watu wela apel kana kule pati kologa ndo ripoti to kugwata ng'ombe no kaikwenda kulwala na bwarithi ndeni ya gicigo mbunge giku kia Maraba kiuga kwina gitumi kia thirikari nene kwamba kubathomithia gitumi kia nyamu cia ndithia kumunta nchancho eno mbere ya bambiria kumirutithia wira mbere bururu tuthomithwe wega ni murimu uriku tugu prevent na ku vaccinate ng'ombe ni tukuromba twithirwe twina ithomo tukithomithio tukare tugitagwa ithomo ni kenda tumba kwereithwa bwega gucancwa kwa ng'ombe aso nuntu kwi mtu kinya menya rimwe ni tumutithagia ng'ombe tutikumenya itumi bakiuga bo kinya batirithagia nyamu imbingi kwogua na batikweregwa imbi thirikari kwenda na ndithia ciago arimi baingi banatiga tio turithagia urimi wa large scale wa kwendia skills nuntu gure twika late vaccinated ni compromise to compromise ya the skin ya ng'ombe ni tuthomithio twirwo thwa ndawa ije na side effect ki ng'ombe still iga affect production area kana no affect even that milk itself ndawa eu ni kwigutonya turi ananchi tutikumba kwelewa bwega ni ate thirikari bungwe kwenda na nike tukuromba ta wananchi ni twithwe twina ithomo tuthomithwe mbere kagita kau gakinya twithirwe tukielia kwa bwega ni mbio yongwa na ni mirimu iriku na iriku ewe gutuma twithwa ng'ombe igisasa kwa kiarasi indi ibarutite mbito kiri thirikari gutwikithia nchancho eno ya kwibendera indi tikurachimithia Kenya kumuntirwa nyamu ciago na ithwe voluntary nuntu te anthrax to present na te foot and mouth ni murimu wa ngothi na wiguja wina treatment yau na ni to vaccinataga lump skin kana igatritwa kwa mu ni twiro this other new vaccination it target what and what it can benefit murimi naki riu no turombe thirikari tutumire antu na maturene tugetwa seminars nikenda tumba kwithwa tukielia kwa bwega gucanco kwa ng'ombe turithirwa ng'ombe igitethekaga atia muno kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maraba ta murimi wa mbogo ibwega nuntu bwa riboti ino na tukithi na mbere na thero cietu no aria nabo ekuru muno kuma na nte cietharaka bethiritwe bagitumana ntumwa kiri thirikari muno kiri mutongoro mugongo gutigira kuraithire mutaratara wa ugima wa SHA ura kuringana na bethiritwe bakiuga no kunyamaria ekuru baingi na batikuona utungata bwega kagita karaba kuthindenia macibitari kaingo kuigwa bagitungatirwa ndakara weguna no tubangirite riboti ino rete nonto ni gwinda arugurire na ndare atwero vanderi lakini mwangatha ino gutire utethio tukuona kinyambi turira no twetere ene nkoria tugetera mwankari na itwathukiru mere na mbere ni mtu aratuma wikiongo akathia karugamirwa na NTF ugakundwa ndago kabua na ukendelea na maisha maku mega saa nio ntikumiera bwega nutindage kwena chef saa niremeti tukwandikithia na tio tutethia nonto twina antu inya baie muno guku gwetu inya tutindiri inya na bari kwinya barito na ekuru na batio tetheka ino teno kithikiria rendio ni urigwa ati SHA itikuruta gwira ati ni acenzirwe ntiyiritwa mbi na twikite ni gwitwa gu gwatwika kinya SHA enu itikuruta gwira nonto urirwa inya namba iro kwirwa gwinye ukainya wainyega kwirwa guqualify no ageria gutumutie message utumirwa ya kuria kogu ntikwana burasha gututethia na bo kathio gatibiwa we gwikitie na mbeca kerwo ekira mbeca ukathio karute ukathondekwa thaino kinya kuria uku kwina thina ti kuretera message utwika uqualify uria ukithi cibitaro rero ati utie utumika wetere kwina kithikira muno no tutende ni atutethagia kinya kirinda mama wa karabura tubati gukara twathinara stress nderi twere ya karibu ngiri kibao ngiri thate
tukiragwa twetere ngacha na cha eremini atende na etie no tethio rinda nyanto baye twa tororaganira tunyai tukathibwa marimanti na ndago gaikutharano na ndago inyiti kugana no tubabura nto baye twe tutio tetheka thirikari aterero nyarinda mama isi atethagia muno na muno gwende ntiko meawa kana cari kaora kana nata tukarutha nuntu muntu athina kuthuka kugia nanda nuntu atitetheka ende tani onkero nge nanda ndenkaga ngatethekere ku ito chokerwe rinda mama wewe sai kurema ikengo turi akoro tutetheka etera mwankare tigo nanto bagikuya imerimo antu bainye keri kwajua mtori umoke disibitale okero tiendagwa wathi sibitalo rero tiendagwa okethi sibitalo rero tomera shasha etio tomeka totie na mbia tio na mulinde itu athenire nonto wana meche totire kageria boragomba kugo kona mbecha tweruta mbecha cia kuthi sibitale ko goruto nonto byo bwajire na mujanda rojo otukarende otubangire bwega chaeno we etutethie tabura NTF ya tutethagia wegwa togu turekane na mdeto ciaca tuchokere NTF yetu nontu NTF yenu kinya yakwe kingwa yaingirwe ngiriereku na mwankatha ino ndathire nkuria nderwa batiye mantu amu twechoka upya inkoromba mono gwe guruto wena munini gwaku kendeke ntikomenya imbio ina thina nontu itukomea bwega itwatethagua nene shepu bwega na itwatethekaga na thaino inyarinda mama nirari kuna botio tutethia kathirikari no yenu ekwenda gukarata wegwe bokiona ititetheka gatwethanire 2027 tie munene no mokinyaga murinda mama ndeto gukorokera twikorokera gutweka tutie na munene kinyomwe gatutathura natio kabota kwegwa kiriro gietu itotheniri ndwari merimo ne twinyerie nere kutogotomera thaino ruto twere ishaka na nene chefu tuchokeria ana beto akabana beto ibara mirigo ciara nonto bagotweka mbi ni atigira koruta gwera rinda mama gotie cia ana ibara mirigo kothagagia mechie Bueno ntubwari botienu baremeta sha barabanga bakameta she ndikomenya kana isha she sho shu lakini ngwetegia mutongoro mugongo na kubatara kwegwa ekinyithagirwa ntumo ino abono ntu timu ntumo kana baire bethe tubakina mbere kwa bakiaragiria mantu mama masha she shieno na ingwetegia ontu bokubatara kuruthwa kiri ndeto eno ya mantu makonie na ugima chocho ambira ugima bwa mwiri numutira nyani wa mugongo na kwogo mwingi ukagia ugima bwa wa mwiri ikumanisha kinya mugongo gunde wena murimo kana kinyagu numwaje niuka wethera bambetane family zwa Kimathi nkatho cha mwanya tunu ntu bakuritha Meru TV ngakunenkanire njerani chia cheupe kiri mubango wa rumuri rwa siasa ethero gwena kagite kega